Isa so ministry omgana lona FM ifikile wati va xintsungwana lexi ni tsakisa ngopfu xa twala ku hi Ravuntlhanu ministry ome ya khensa loko hi lombe ndleve mina ni khalanga pet mathebula yin'wana rismati wa jimo wa xitangwa wa xingiritano wa xicacana makunela wa ndandhazi ya ku amukela ministry ome kola ngingisela xitichi lexi ri konga va kho yingisela la Gauteng eMpumalanga eNorth West Limpopo na wikumaka audio streaming ya mgana lona fm.co.za Ravuntlhanu ra kahle man mawa ku n'wina mi nga na swa n'wina Ravuntlhanu leri na tivana impensa ku yo hala na hala kambe lexi ni nga xi vona ministry wa mina ni vone ongeti va xisati va na mali man a ni tivi kumbexani no kumbe no a ni tivi kumbe ni yo ka ni nga swi voni kahle kambe loko ni ka ni nghena la a studio la a ni studio xa hina hi hindza hi le tibangini ku na tilayini tin'wana to lewuta mara i vavasati vo tala va voho wo vona n'wanuna wun'we dlaya a ni swi tivi hikokwalaho ka yini kumbe xo va xikombiso xa kahle xa leswaku va xisati va na mali a ni tivi kambe ke a hi languti ku namuntlha hi fambisa ku yini mingisero wa mugana Lona FM namuntlha loko ri Ravuntlhanu ri tetani hi famba swin'we kusukisela sweswi ku fika kwele ka awara ya 2 ni na vakulukumba van'wana vambirhi lava nga mbala na tisuti ni nga va kuma va ni yimelela a studio la veri va huma aka Mixiyani aka Maxiyani ku nga ri ka Mixiyani ka Khaxani maswitwa na sweswi swa ku swi tshamiseka kahle ku ni va kume va ni yimelele kwala se veri va na xirilo se ku xirilo xa yini kusukela ka Khaxani ni ta twa hi vona loko hi kha hi bula na vona hi ndlela leyo sweswiwani ya Makhubele awara ya 12 hi ta bula na MEC Rodgers Monama MEC Rodgers Monama hi bula na vona la hi timhaka ta ku va ha ya mahlweni va vilerisiwa hi timhaka ta ku ongeti ka ha ri na swakudya leswi swi va ku swi nga lulamelangi ku va swi dyiwa a tishelifini ta le mavhengeleni kambe leswi swi vava ku tlula na mpimo ku fika sweswi i ku na vanhu lava va cincela masiku lama va ku ma tsariwile loko va ku lexi xi hindzeriwa hi nkarhi namuntlha hi ti 4 va cincela va ku xi ta hindzeriwa hi nkarhi hi ti 14 hileswaku vanhu lava hi xaviselaka swakudya a va hi rhandzi se xa tanihi ndzawulo ve le ku endleni ka yini ku lwisana na timhaka to toleto hi ta va kha hi bula na vona ya Makhubele awara ya 12 nhlekani lowu mingisero wa mugana Lona FM handle ka sweswo i nkarhi wa wena ntsena wa ku bula na hina hi le ka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyo hi ta va hi kha hi kota ku famba swin'we mina na wena kwala ka mugana Lona FM makomba ndlela na xitiviso xin'wana la ni nga rhumeriwa xona xi khumbaku AC Xikwambani kambe ke ni nga se xikhumba nkulukumba AC Xikwambani kwala mi nga va kumeni kona mi tiva ku AC Xikwambani va byeleni ku na xitiviso lexi xi khumbaku vona AC i Arthur Calvin Xikwambani se kwala mi nga kona hi but Arthur tsamani mi ri endleve mi ta twa ku ni ri hungu leri ni lava ku mi hundzela rona hi ri ni vone siva ra lowu va hindza la swi tikomba va ku lava la benstola i ndhuna ya ka Siyandhani ni va voni va hundza laha ni tivi ku va la ku hundza va hi xeweta kumbe va ku hundzeni kambe ni ta twa hi vona ni tshemba ku va ta hindza va hi xeweta hi ku hayi swi nge endleki va hundza njhe kambe ke hambiswiritano mingisero mugana Lona FM a hi kuti ku khome yini timhaka i 0860002543 sweswi na vurhumiwa kusuka ka Khaxani lava va nge va lava ku bula na hina hi ta twa ku kahle ku vona yini ka Khaxani i vani va ni bula na vona twa ku leswi va lavaka swona i yini loko ku ri ku swi ta lava van'wana hi ta twa ku lava va lavekaku hi nga va kuma ke loko hi va kuma namuntlha hi ta bula na vona loko hi va kumi hi ta twa ku va angula va ku yini ka siku reri hi nga ta va nyika rona hi ndlela yeleyo avuxeni vakulukum ya ku twala lexiwani ngopfu mo tshunela a kusuhi na xona hayi ta tirhisa lexiwani mi mbala na sweswo swa i ta mi mbarisa sweswiwalano ku mi kota ku va mi twala kahle loko mi twala kahle mi ta tlhe mi titwa na n'wina loko mi titwa n'we swi ta va swi kha swi komba ku mi twala kahle a hi sunguriseni futhi avuxeni but pet mi pfukeni na pfukeni a hlayisekile u kombela ku twa n'we hayi na hina hi hlayisekile swinene mi bombile mbale kahle ngopfu mambalelo ya lamu ya hina vafana a hi ya n'wina kambe na swi navela leswi mi nga mbarisa swona a hi sunguriseni hikokwalaho ka yini mi teka xiboho xa ku tala namuntlha mi rila hi yini kahle but pet hi teke xiboho xa ku tala namuntlha mo sungula ni xeweta vayingiseri ku ya hi ku hambanahambana ka ndhawu leti va tshamaka ka tona na mi xeweta hinkwenu ni tlhe loko na ha xeweta ni includa wa 27 ku nga Xitlakati Khaxani Mizilela Matsotsosela na Mayepe na mi xeweta hinkwenu ka n'wina lexi nga hitisa namuntlha leni butpete hi na xirilo hi na vaakatiko va ka Khaxani hi na xirilo swinene basically ti-challenges ta hina leti ti hi vavisaka ngopfu ti nga endlaku hi ta haleni i tinharhu so leswi ti nga tinharhu
kahle kahle a hi tinharhu ntsena ti tele ku ndlela tinharhu but namuntlha hi ta vulavula hi ti-challenge leti nharhu yo sungula challenge leyi last year around September August tsonelani lexi a ni mi twi kahle kumbe no ka ni nga ha twi kahle ya a ni ku lembe ra ku hela around September August kwala ka program yale tatana ni xikwambana va ta vulavula kwala ka radio station leyi va byela almost 1.5 million na n'wina a mi ri koho na mani ri koho va yingiseri va munghana lonene ku after loko hi hlamusele ti-problem leti hi nga na toho ka Khaxani hi tliliniki hi vanhu lava va lovaka na lava kumelaka vana eswitarateni hi n'wina hi mina okay lava kumelaka vana la switarateni yeah then tatana le xikwambana va hi tshembisa ku na aka this financial year aka Khaxani tliliniki ta akiwa ku katsa na muganga yo fana na maphata na van'wana lava nga this financial year ani yi sungule sweswi n'hweti yale ya tolo mara reason ya ku nana ni vula so i ku nana 2 weeks back a hi ri ka SABC 2 aka TV va ta hi interview ka Khaxani hi mhaka ya mati yeah then loko hela la va vutisa va government ku mhaka leya tliliniki yi famba njhani so un'wana wa spokesperson xa government i hlamusele ku lembe leri a va na mali loko va kuma mali Khaxani yi ta katsiwa ka tliliniki leti ti nga ta kuma tliliniki kambe a ku nga tatana xikwambani se tatana xikwambani va vule sweswo financial year yi sungurile tliliniki ta akiwa mi nga katsi tatana xikwambani ka swilo swo ka i mani i loyi a nga vula sweswo a ku ri mani ku yi nge hevi kona kumbe ku ha mali loko ku vulavuriwa laha ka this program eka TV a va vulangi i mani kulukumala nga vula swona but munhu loyi va te i spokesperson xa government loyi a nga humesa marito ya ku lembe leri a va na mali which means lembe leri va vula ri ra financial year 2024 ku a va na mali ene hina lembe ra 2024 hi yimele tliliniki because swilo leswi swa hina hi swi humesile ende swi twarile swilo leswi swa hina aka neli xikwambana ni byeleni loko mi swi vurise leswiya n'wina tanihi va ka Khaxani mina papila leri mativa lexi a xi ta olovisa mhaka leyi i yini lexi a xi ta olovisa mhaka leyi i ku a ni va tatana xikwambana mi se vulavula na vona hi mpfhuka hi vulavula ka xiyanimoya xixa swona hi zabe ku va tsalela ti-email ni vula so a mi se vulavula na vona a hi swi vanhu vo personal because se hayi mi nga vileli sweswi swi olove ngopfu n'wina mi tlhelela ka siku leriya mi nga vulavula hi ro ka xiyanimoya na vona ivi mi ya mi endla appointment na vona ani loko mi nga va kumi mahunda mi lava MEC mi endla appointment na MEC ivi mi fika mi ku hayi hina hi vona lembe ximali ri sungurile se leswi lembe ximali ri nga sungula mhaka leyi nga tshama hi tshembisiwa yi fika kwihi mo ni nga ka sweswi ni nga swi hlamusela botpet yeah swirilo leswi hi nga swi tisa la moyeni ne any government in the world a yi fanele actile because this is a yes i disaster ya ku fana na loko a Natal vanhu va khukuriwe hi mpfula i disaster ya ku fana na loko anywhere in the world ku be mimoya vanhu va hava ndhawu ya ku tshama because hi vulavula hi vanhu vaakatiko va la South Africa lava va tswalelaka vana exitarateni hikwalaho ka vukorhokeri ende swi yime hi ndlela leyi a ku na tliliniki and the worst part a ku na network how do you get service in that way a ku na tliliniki i fonela kanjhani ambulance yi ta because loko la ta fonela ambulance i fanele jikajika xitandi lexa hinkwaxo ku lava la nga ta kuma network but laha xitandini ku na tower leyi nga akiwa ya network for 4 years tower a yi le ku tirheni swi vula ku mi arile n'wina va sweswo swi fanele swi tiviwa hi n'wina tanihi vaaki n'wina va tanihi vaaki a mi lo ala ku yi tirha tawa ku endleka yini yi nga tirhi a hi lo aka a hi tivi nchumu why yi nga ri ku tirheni loko ku na a mugangeni wa ka kumbe a hi sunguriseni na mi va byeri vayingiseri ku n'we ma me Amos Makhubele aka Khaxani but Amos a hi sunguriseni na a mugangeni wa ka n'we ku na mi wela ka vuhosi bya ka ma bya ka Dzumeri mina mukhanselara na swona yena hi mukhanselara mani Elia Mahashi ka Mzilele vanhu va lava vambirhi hi vo va mi pfunaka ku tisa vukorhokeri emugangeni ya ka n'wina swi vula ku ma ha ri na ntirho wo tala n'wina ntirho wo sungula i ku mi nge ti ka xiyanimoya lexi mi fika a mi swi tivi kokwalaho ka yini thawa liya yi nga ri ku tirheni na mukhanselara nga swi tivi ni vula so mi swi sindziseka ku swi tiva hi ku ma swi sindziseka ku swi tiva ku yi akiwe hi va mani AMTN Vodacom Cell C Telkom
mi fane mi swi tiva sweswo leswo loko mi ze mi tiva sweswo tanihi muganga mi nga kota ku fika mi ndla lexiwa nge i petition loko mi ndla petition ivi mi ya ka network company yaleyo mi fika mi ku hina xiphiqo xa network ti-network company ti le ku hakeleni ti-fine ka eka-Khaxani ti-fine ta kona phela i mfanelo ya n'we tanihi vaaki ku va mi kuma kumbexani ta mi dyondzisa loko se hi nga ha ri Loko se hi hetile. kambe namuntlha loko mi ze mi tlakuta a mi lava yini kahle namuntlha loko ze hita a ku ri yo challenge le ya clinic because mi ta tsundzuka loko last year hi karhi hi vulavula hi mhaka ya vanhu lava lovaka na lava beburiwaka lomu strateni even last year swi humelerile futhi ku na munhu loyi a nga yimela ambulance for almost 12 hours a fanele ku kuma ma-twins n'wana n'wana exactly a loveni ka lavambirhi and then secondly ku na tata la maluleke kwale ka Khaxani va ya ku lova this December leyi humaka hi sweswi ku foneriwa ambulance laha va ka a ku na ambulance around la Giyani ku ze ku ya suka ambulance yi suka yi ri tick line 150 kilometers away from la ka Khaxani loko yi fika ka Khaxani ambulance leyiwa ya duriwaka futhi ku yi fanele ya ka Makhuva ya teka van'wana yi hundza le ka K yi teka van'wana ya lifit a yi lifit ambulance hala kaya ta lifita ma liftiwa mi ri 5 i taxi ambulance hala kaya ma nghena mi ri 5 ka ambulance leyi taka hala ka Khaxani hi sweswo and then you will see after loko ni ta va hi report swilo leswiwa before hi vuya sweswi ka case ya ku hetelela ya ku munhu a tswale xitarateni vana va karhi va huma xikolweni va vona mhana karhi a tswala n'wana a xitarateni thereafter ka ha kumela another incident ene vanhu lava ni vulavulaka kona na vola mi nga va fonela ena hi ti-statistics phela i vanhu i vanhu lava hanyaka na ku vulavula na votolo hambileswi va nga hangalaka va nyike tinambara ta vona va ku loko va lava ku contactiwa va nga contactiwa but the latest incident i ya phesi sirekele kwala ka Khaxani a kuma ma-twins rin'wana rifa hikwalaho ka kala vukorhokeri hi ku hatlisa and sweswi hi vulavula hi vanhu va more than 10 lava nga lova la ka Khaxani the problem is village ya hina is the last village loko i ya Phalavula okay from la ka hina i tlula i fane i pela ritavi yeah and then a ku na timovha leti sukaka ku na loko ti hindzaku mi ta kuma loko ku tsandzata kwala ka Khaxani mi ta vona leti ti hindzaku hi le kun'wana swi ku yini ku hava hi mele timovha ta la ka Khaxani ntsena loko to ze ti va ti herini loko ku ri na vusiku a distance ta suka ka Khaxani eka N'wamaranga it's about 20 kilometers la ku nga na clinic or ka Xihlakati it's about 20 kilometers ene ka mapatu ya njhani yo patrere botpet patrere la i fanele ku famba 15 minutes i famba more than 1.5 hour leswi i mincuva patu ra ku ya ka Khaxani kahle hina hi tshikiwile ka Khaxani leyi hi tshikiwile a ka ha ri na nchumu mi lo ti tshikisa mi lo ti tshikisa mi nga vula leswaku hi lo ti tshikisa because hi teke nkarhi wa ku leha but sweswi ha ti tshikisanga loko swi koteka botpet ne this year loko ka hi nga kumi leswi hi lavaka swona hi le ku ya le ofisi ya MEC ha tlela hinkwaro le a Petersburg hi tshembisiwile a yi lava and hi ta yi kuma lembe leri no lexi xi nga mina lexi a ni vula xona i ku va tatana xikwambana ku fika sweswi a nandzu hi ku ni vula ku a ni vuli hi leswi swa ku hundza misaveni na yini ni vula hi leswiya swa ku xitshembiso lexiya xa ku tliliniki yi ta va hi financial year leyi a ndzi va vona nandzu hi ku a ku se cinca nchumu financial year hi sungurile namuntlha I mean hi sungule vhiki reriwa so na n'wima ha ri na ntshembo ku tliliniki ta va na yo lembe mina ni na ku tshemba ku munhu a nge ta vulavula ka xiyanimoya a va nga vulavuli ntiyiso na tshemba sweswo handle ka loko ko tshika ku ve hi mpela a va nga vulavuli ntiyiso kambe loko ku ri ku va vulavule ka xiyanimoya va nga vulavuli ntiyiso se ku ta va ku ri na xiphiqo ku hlamula kwalaho sweswi botpet ku te vanhu va SABC Pimali Baloyi ka Khaxani 2 weeks back hi timhaka ta mati swi hangalaka ndhawu leyi hinkwayo nkulukumba kwale va ku orders a vula ku na mati ya ta va koho ka Khaxani ku nge heli masiku yale nga suka kona mati ya vekiwa only for 3 days thereafter ku na mati loko ni inquiry referiwa ka nkulukumba kwale va ku Jimmy Nkuna kwala tiofisini ta kwala Giyani ta water affairs nkulukumba luya wo khoma laha a tshika there's nothing tangible as we speak now a ku na mati ka Khaxani na le ka matsotsosela na le ka midzilela na le ka mayeni no kambe 3 days yaliya swi vula ku leswi a va vule swo va tshembisile swi vula ku na un'wana xin'wana xiphiqo i ku phela a ku xavisiwi mati hala ka n'wina mati mi makumu mi hanya njhani a ku na vanhu va xavisaka mati ku na leswi va swi vulaka la micila ku mi kota ku kuma mati swihlovo na damunyana rin'wana kwala kusuhani mara na vanhu va ku xavisa mati va tiboli va kona but they are not involved ka ku hi nga kumi mati vanhu va tiboli lava va timovha na va kona
hayi bathi movha abakona Xavusuma tika Khaxani Xavusuma kambe mina lexi a ni ta kombela xona i ku loko ku ve tatana orders na van'wani va vuri ku mati ya ta va kona hi ra vungani ya ta va kona ku nga ri khale ivi himpela ma va kona a yini ni ya lavisisa ku i ncini xi nga ni loko ma nga ha vi kona ndzhaku ka masiku manharhu hi yoho problem yaleyo ya ku nana someone speaks from up there hi pfumela swi va right for only 2-3 days thereafter mi ta tshama another 4 years mi nga ri na mati mhaka pipe bulukini hi mhaka ya ku nana ku na pressure pump yin'wana yi nga tirheki that's the problem that we're having a ku na service yi tekaka ndhawu loko swin'wana na swin'wana swi endliweni a ka ha sali ku va na follow up ku sala ku va na monitoring ku na swilo swi le ku fambeni leswi a nga tshembisiwa swona swi le ku humeleleni Amos n'wina mi yini mi fika mi kuma kulukumba wun'wana Jimmy Nkuna a nga vula u te ye engineer ya water affairs a le site ya hina yes ivi a fika a vulavula sweswi miri i vulavurile ivi swilo leswi a nga swi vulavula swi nga khomani mi ndle yini kusuka kwala leswi vulaka botpet i mhaka ya Tuesday this week a ni ri na meeting na hi kwala ofisini ta vona then va ta khoma meeting in 2 days time I just don't understand ku loko ku ri aka xitlakati mati le ku humeni from the same day botpet hina damu lerikulu leri nga almost the size ya Nandoni ku ndlela ku swi ta hela Amos na heta sweswi half past yeah xivutiso i ku loko mi vulavule na budimi swi nga hlangani mi ndle yini kusuka kwala okay loko vulavula leswi nga hlangani tolo ni ye tsanini ni ya follow up na tatana orders kuna ni nga pfuna kanjani a ni kota ku kuma tona lexi a mi fanele mi ndle xona a mi fanele a ni ri a mi ye tihofisini ta vona minkarhi leyi taku loko mi ya tihofisini ta vona loko va ri engineer va na murhangeri wa vona so loko va ri na murhangeri wa vona i vi yini loko murhangeri wa vona a nga mi pfuni tatana orders ko va muvulavuleri wa masipala va tlhela va vuya futhi va ya vuya kwele ka vanhu lava ni vulavulaka hi vona se loko mo kota ku mi landzelerisa mi lava hierarchy ya vona loko ni mi languta so na mi vona ku leswi ni swi vulaka ma swi twisisa mi landzelela ntila waluwa hi swi ta mi pfuna it's very difficult because ku kuma a person loyi Jim a reportaka yena i fanele kuma ti-contacts ta koho a ka hi Jim a swi tani all right ta mi byela ku xihundla xa xi le kwihi kambe mina sweswi namuntlha laha mina na Amos ha pfumelelana ku tatana xikwamana a va se onha nchumu fuka sweswi a va se mi hembela a va si hembela ku ya leswi na n'we mi swi vekisa swi ni twisaka hi hembela lava swi tikomba ku va tirha na vona kwale ka department ya vona a mi vulavulanga na munhu n'wina hi mpfhuka a ni la ku yimelela munhu mina mi yimelela a ni la ku yimelela xikwambana a mi se vulavula na munhu mina na n'wina loko mo tala siku rin'wana mi ku hayi ni yile ka xikwambana ve ri va cincile leswiya se hi teka tape ivi hi tanga se hi vutisa tatani xikwambana na n'we mi ri kona mara namuntlha hayi ko a ku se onhaka nchumu n'wekulu lexi nga onhaka i ku mi twe maveriveri ya ku n'wana i te very spokesperson xin'wana xi te ku hamala a mi swi tivi n'wina ku fika kwala mi vulavulaka kona na mina yima na n'we ku financial year ya 2024 yo sungula leyi nga sungula hi ti-1 hi ta akeriwa clinic aka Khaxani sweswi tatana na le xikhwamela va nga vula swona maybe loyi a nga fika vulavula i lo vulavula swilo a nga ri na information a hi tivi ku mi na yona information kambe xiphiqo lexi xi hluphaka sweswi namuntlha mina n'we hi nga kona i ku kulukumba loyi mi vulavulaka yena a hi se tshama hi vulavula na hi futhi na n'wana mi se tshama vulavula na hi futhi a komba ku i cincile se loko xiyimo xi tetana a hi koti ku ya mahlweni hi nga yi gimeta Amos ntsale hi minete hi nga yi gimeta butpet no kwala ka 50 seconds leyi nga sala moni ku ha ta vuya futhi ta complain kwala kumbe kokwala ka government hi mapatu swa tele swilo leswi swa mapatu ne swa mapatu ni kombe ku mi byela ma ha ri kwala ku loko ku ri ku mina xiphiqo xa patu ne vhiki leri tako mi ta kuma ku khuleriwile ka Khaxani tandlela kusuka ka Mphakane ka Khaxani ni fambe hi ya kusuka ka Mphakane ni ya ka N'wamaranga tolo kunene a ri fambeki patu lera se ni ya ku ri ripoteni mi ta vona kha ku khuleriwa
nele ra kusuka ka ndhambi ri ya ka ai pale buta Inkomu. ne kensin so vingi sono mgana non FM makomba ndela no ko Afrika wa bula lexani bula na xo hi xona tata Amos iku ku fika sweswi hayi swilo swa ka fambe kahle lexa mapatu ta va pfuna ku na munhu loyi ni nga ta n'wi fonela va ri kwala ni n'wi byela ku a veli mapatu laha ma fambeki ene na swi tiva ku wa tirha hi ku hi teka nkulukumba luya i ta va pfuna ku sukusela sweswi kambe lexi hi xi kombelaka ka hina tanihi vaaki a hi yimeleni timhaka ta hina leswi butamo swi ku swi endleni swi kahle na n'wina swi endleni ka miganga ka n'wehe mi yimela muganga ka n'wehe mi nga tshami mi fela ndzeni hi ku vukorhokeri lebyi byi nyikiwaka tiko ra ka ni nga nyika xikombiso hi le ka manghena purasini le ka hina ni humaka kona i mali yin'we na leyi nyikaka vukorhokeri ka Khaxani kumbe le ka Botlu ka Siyandana hi mhaka ku hinkwayo i mali ya yini ya mfumo a yi vona mhaka ko se swi vulaka ku yini swi vulaka ku swi nge koteki ku mali ya mfumo yi voyamela tlhelo rin'wana kun'wana yi nga yi mahungu yo ka yi nga tsakisi lawa ya ku vanhu va le ku hundzeni emisaveni hikokwalaho ka ku kala vukorhokeri a yaleyo yi nga ri ku kahle hi yo mhaka va vula va ku timhaka ta rihanyo a hi swi swi huwa hi swona swi le ku koxeni vutomi ma yi vona mhaka ko kambe swi tani a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta emisekweni kusuka kwalano ni vuya na tata na MEC Rodgers Monama hi bula na vona hi timhaka leti ta swakudya leswi swo ka swi nga lulamelangi ku dyiwa swi tikumaka swa xavisiwa lomu mavhengeleni ya bongi isa swa mingisero mungana lona FM na ku Afrika wa vulavula ka mungana lona FM ka ku haxela wona tweet kusuka studio 1 masingita mall hila hi nga ko nhlekani loyi hi vutiselana ku Afrika but Amos vafambile i but Amos Makhubele vele ka Khaxani sweswo mingisero mungana lona FM va kha va vilerisiwa hi timhaka ta vukorhokeri bya titliliniki swa vava leswi va kha va swi vula kambe sweswi a hi hundzeni ya ka mhaka yin'wana mhaka leyiwani na yo vava ku hi yaleya ku swakudya leswi swi dyaka swi lulamelangi ku va hi swi dya hikokwalaho ka ku va swi tshame eka tixelufu swi nga fanelangi ndzawulo ya timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi mbango na vupfhumba yi le ka pfhumba ra ku vona leswaku ku tirhaniwa na timhaka ta ku lwisana na ku va ku ka ku kumeka kha ku siwa swakudya leswi swi yaku ndlani hi kuma MEC wa ndzawulo leyi MEC Rodgers Monama. MEC, good afternoon and welcome to Mungana Lona FM. Ngiyakhensa Eric Munjani. Ikhalanga pet mathebula haleni hi pfukile MEC. Okay. MEC, thank you very much and thanks for your listeners. Okay, you may go ahead, MEC. Your department has released a statement wherein you are notifying consumers to check expiry date of all goods or foodstuffs that they buy. Let's start there. What prompted the department to release a statement like this? Okay, no, thanks very much. I think what happens is that as and when we are duly routine, we raid some shops, and but also we're outdated by the calls and complaints by the consumers in particular that they are exposed to expired perishable products on the shelves in some of the supermarkets in the province. That's why we wanted to warn them, because we are responsible for consumer protection as the province. So, but also to caution them that they must desist from buying those things, because others are being done under the pretext that is a sale, only to find that they wanted to maximize the profit intentionally, so that before they expire, they get out of their shops. And that's basically what we are doing, but we are working closely with the municipalities, the law enforcement agencies in the province to ensure that we kept this phenomenon in our province. Checking expiry date, MEC, it's one thing, but how do we deal with situations wherein those dates are altered and or are erased? Yeah, that's basically the message that I think we wanted to advocate and articulate, to say that the businesses do not reserve the right to amend or reprint or scratch out the expiry date from goods. You'll find that, for instance, you buy a fish, you'll find that that color is not there, or the expiry date is
is tampered with from the manufacturer. I agree, any manufacturer that do any product, they do all those things, the expiry date and so forth. But you find that it has been tampered with, and that's what we are warning people that as and when they purchase these goods, not especially the perishable goods, they must ensure that the expiry dates are not tampered with or they are not amended. And how capacitated are you as the department with regards to people that see to it that they monitor all these shenanigans, MEC? Because sometimes maybe it will be important from your side as the department to see to it that from time to time you get to these shops and unannounced and check if they are complying. Yeah, we can't just say we have an adequate capacity. That's why we are calling upon our consumers to assist us in that regard, because without their assistance, alone as a department, we won't manage to deal with this phenomena that is recurring unabated. But I think we're trying our best to unleash our law enforcement agency working with the South African Police Services and other stakeholders in the industry to ensure that we meet this in the batch. And finally, as a consumer, what do I do in an event I am able to detect that shop A it's transgressing in terms of following the precepts of the law? Yeah, that's why we are calling upon all our consumers that as and when they realize some of these things, they must notify either the municipality or our department or the law enforcement agency. In every municipality, we have what we call the health authorities that the consumer must alert to say they are exposed to this thing, and the sale sometimes is deliberate. And that's where we need the assistance to come and assist us as the product. MEC, you can see in Karwangwe. Thank you. All right. Income. I won't any la. Etabuya Yamatlinda Galis. Afrika Vulavula kamgana lona FM makombandlela lang takari kumeka etmina tinsaini inga seba awara yangwe kamgana lona FM mertilo wongo leran bulana MEC Rodgers Monama lesa bula so ngofu akur makaele ya kuba ikaila ngtengo fukat makatala swako kuna spiko sha kuna bana bangile kushabeni swako dia kumbe bangile kushabsen swako dele sunga onderwa enkar bangere tane ndia ulet makata economy nhlabuksa economy bangona bufumba lempopo bele kuteranini nama vengelela mo kubona leswako bantu lava nga xavisi swakudya leswi nga hunderiwa hi nkarhi loko swi hunderiwa hi nkarhi swi hunderiwile a ka ha ri na yin'wana ndlela se kasi van'wani va ri va cincela tinomboro letiya van'wani va cinca va susa kuma xithinani xa xihlampfi xi nga ha ri na rona phepha leriya kun'wana ri na phepha leriya ri cincela muhlovo ri nga ha ri ro tshuka loko ri ro tshuka hi ndlela yaleyo se i swin'wana swa leswi a va kha va vulavula hi swona va ku ve le ku tirhaneni na swona va ku tanihi ndzawulo a wu vula ku hi na switirhi hinkwaswo swa ku kota ku lwisana na xiyimo lexi kambe hi ta ringeta hi tindlela hinkwato ku vona leswaku hi hetelela hi lulamisa xiphiqo lexi ku ya emahlweni hi leswi a va vula swona MEC Rodgers Monama kusuka ka ndhawu leti mhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi mbango na vupfhumba Mwingsero me tabuya yisa mahlweni hitwa kuwe ukhome yini kwala unga ko hi le ka 0860002543 nangona ko Afrika wa Vulavula kamgana lona FM makomba ndlela ntata ka n'wina sweswinyana manetsa mbulavulo ntata ka n'wina sweswo Mwingsero mgana lona FM se leswi swo vula ntsena Mwingsero mena ku loko xiyimo xi titani hi fanele hi ti layithela kwala hi nga koho tani hi rixaka hi ti layithela la hi nga koho loko hi xava swakudya ku tiyisisa na ku vona leswaku hi xava swakudya leswi swi nga lulamela ku va swi kota ku va swi dyiwa hi ndlela yeleyo hi le ka 0860002543 nangona ku Afrika wa Vulavula kamgana lona FM makomba ndlela ncindani mi nga fameni lunghiselanyana swin'wana lani ni kuna swin'wana lava vatirhi va hina lava swa thekiniki va nge va fanele va swi lulamisa ku endlela leswaku hi nga tsemeki mi ngo pfa mi ni lulamisela mi ni tlangela swin'wana kumbe ti-voice note hi ta vuya hi ta ka vayingiseri ku ya mahlweni ncindani rhumela kandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi nhlekani khalanga xikan'we na muhumelerisi wa nan'wanako botped timhaka ta ku xaviseriwa swakudya leswi nga hundzeriwa swi le ku endlekeni ngopfu ni hleketa ni nghene ka vhengele rin'wanyana
leswi a ni lava swona ni kuma ku swi rhabiwile laha ka date expired ni nambe ni nga xavi ni tshika ni boheka ku ya nghena ka vhengele rin'wana ni xava kona hikuva xikongomelo xa ku rhabiwa date expired liya botpet so ka ha ri swivutiso na le ka mina sweswiwa ku ri xana ku endleka yini hi vhengele leriya kambe a ni yi tshikanga ntsena mhaka leyi na ha ri ku laveni ka munhu loyi a nga vupfa miehleketweni ku ri a va yena loyi a ya ku a ya endla vulavisisi hi vhengele ri nga koho kwala mehe ni tshamaka koho inkomu botpet inhlikani hi botpet kahle vanhu lava va ngo va ta akela vanhu va ka Khaxani tliliniki va le ku va hembeleni swinene mina hi ku tiva ka mina loko ka ndhambi ku ri na tliliniki kumbe mi ri xikarhi ka titliliniki timbirhi a va nge aki tliliniki va ri a swi koteki ku va na tliliniki laha ma swi vona botpet se a swi ri kahle ku va byela vanhu va ka Khaxani ntiyiso ku tliliniki va nga va endleli va tshika ku va jikajika va hemba va ku va yimela ti-financial yinini ni botpet hina hi tiva sweswo sweswiwani ka ndhambi ku na tliliniki aka Daniel va nge aki tliliniki va ngo va ndlela maybe ti-mobile clinic ma vona se a va byeli vanhu va ka Khaxani ntiyiso va tshika ku va jikajika kunene ku tliliniki a yi nge koteki mhaka swivangelo swa so a swi koteki ku laha ku ndliwa tliliniki na laha ku ndliwa tliliniki a va byeli ntiyiso botpet a mi ri na chawuke ka ndhambi inkomu ehlekani na vaximi botpet na muhumelerisi kwalano ya na swi twa botpet swakudya swa ku expire swi va swi ri rhongo ngopfu loko hi va hi karhi hi xaviseliwa swona mara no vona swi antswa ka leswiya swa ku va hi xava swakudya leswi nga riki swakudya vanhu vo ngo tindlela makaya vona njhe langutani sweswiwani botpet ku na ti-post to tala ti nga ku hangalakeni ta ti-cold ring leti vanhu vo ngo tindlela vo lo tshama swinaminamu leswiya swa ku rhandza hi vana swiwitsi makhekhe swo fanisana na sweswo swi le ku ndlwini emakaya vanhu va huma va ta hi xavisela swona botpet so no ka ni nga tivi ku nto i varhangeli or i mani a fana vona ku hi hanyisa ku yini botpet mara tiko se ri bihini botpet ri bihe ngopfu tiko botpet loko munhu a ta decide ku endla swakudya la tshama kona a huma ya swi xavisa ma twisisa so ho fane hina hi lemuka swiphazaphaza leswi nga ta lomu malokixini le makaya va hi xavisela swakudya swa very very bad botpet inkomu isweswo mingisero mungana lona FM makomba ndlela 0860002543 nongone ku Afrika wa vulavula ka mungana lona ne FM makomba ndlela a hi kuti ku khometi timhaka i ra vutlhanu namuntlha timhaka ti tele mingisero me timhaka ti tele kusukusela ka teta ti humelela kwala vhikini ku vulavuriwa hi timhaka ta ku khomiwa kumbe ku tiyisa a jele ka xipikara xa khale ka xipikara xa huvo yo endla milawu tin'wana mahungu lama nga vulavuriwa mavandla ya tipolitiki na wo ya teka xiboho xa leswaku va ta hetelela va vona leswaku va twanana na timhaka ta nhlawulo kambe sweswo hinkwaswo hi ta bula hi swona ku ya mahlweni a hi sungula hi twa wena i nhlekani Nhlekani mpfukini botpet hi pfukini minjhani Eddie hi kona xikhulu xa mina a khensa na khensa xikhulu xikhulu na ku vulavula hi le ya former speaker xa hina xa palamende no siviwe Maphisani Ngakula ya mi ta tsundzuka ku Maphisani Ngakula i nsati wa khale ka minister wa maphorisa Charles Ngakula that's why mi va voneni va ri kona a khoto mi va voneni former speaker Baleka Mbetha va ri kona a khoto se a va supporta ti-comrade Charles Ngakula former minister ya xiphorisa a supporta nsati wa yena se ni la ku kombisa leswi botpet ku justice system ya hina South Africa it seems as we are not equal before the law hi ku loko mo tsundzuka ku ve na warrant of arrest ya yena ya vona Maphisani Ngakula va zama ku ve va nga khomiwi swisa sweswiya mara tolo va vuya va tiyisa kwele a Centurion a police station se swi nga leswi yanani mahlweni mi nga ha tlheli ka leswi nga humelela mi nga hi hlamuseli leswi nga humelela but n'wina tana na mihleketa n'wina mi ya mahlweni hi ta kota ku nghenisa van'wana ma swi vona loko n'wi ma ha hlamusela leswi vanhu va nga swi vona swo twala nga ri mi va hetela nkarhi se mara lexi a ni la kombisa xona botpet a ni la kombisa ku justice system ya hina South Africa a hi le ku faneni hi mhaka ku Maphisani Ngakula i treat-wa special mara loko mo languta advocate Masilela Tefu mi vone ku embarrasswe njhani se mali la kombisa ku la South Africa ku na vanhu lava treat-waka special
kuna vanhu lava va nga siwana va nga treatiweki special se hi ku ya hi mina i waste ya mali case liya hi ku ya hi mina yi nge yi helo ho heteliwa nkarhi ebotted hi ku ya hi mina hi mhaka the way leswi nga ndisa yi swona i leswi swa tikomba kahle le ku treatiweni ka special and case liya ya ku heleleni ya ku heleni swi nga nga khomiwangi se it's a waste mara swisiwana swa pfaleliwa swiva swo tala swi legele ebotted mara hikokwalaho ka yini mi ku ite waste hi ku se va yini va lo huma hi bail ku fana na munhu un'wana na un'wana vanhu hinkwavo lava va ringanela ku huma hi bail va huma hi bail mata le xikarhi ta botted a nga nghenangi tiseleni munhu luya a nga nghenangi mara botedi ya no ni khomele ni ka botedi botedi ya na mirama anga nghenangi tiseleni swi ku yini a nga nghenangi tiseleni botted i fambe special maphisa nga kula ku negotiatiwa huma hi bail ya 50,000 i treatwe special mara vanhu vo hlupheka ni ve le tijele se swi ni vulavulaka munhu wo hlupheka i fanele a handcuffiwa and then a hlamuma to titimela ka magistrate va ku va la bail ya yini no vala na bail se mara lowa high profile politician i le ku treatweni kahle so hi ku ya hi mina justice system ya hina South Africa a yi fani ho va na democracy ntsena a yi fani lava nga na mali va treatiwa special swisiwana hi swo swi nga ku xanisiwi na South Africa botted ni mi twele botete ni mi twele na khensa swinene nkarhi wun'wana hlayisekani ku tiya ku engeta hlayisekani xikulu enkomo un'wana a kha a vulavula hi swona swa ku van'wana loko xiyimo xi titani hikokwalaho ka yini manana no swiviwa maphisa nqakula va vulavula hi timhaka ta ku tijele leti a ti le ka xiyimo xa kahle leti vanhu va tele ngopfu andzeni ka makhotso se swantswa va nyikiwa bail xin'wana va tlhela va ku a swi nge swi koti ku tirhana na rihanyo na timhaka ta leswi va nga va ku va kha va lava ku pfuneka hi swona hi tlhelo ra rihanyo ra vona kambe hi vo hi nga va nyika matimba ya ku va hi rhangela hi vo hi nga va nyika matimba ya ku va vanhu lava va hi landzelerisaka timhaka ta ku vona ku swilo swa hina swi tshamisekile se loko ku tlhe ku va vo va nge a swi tshamisekangi va vula yini a hi ku tumikisela mina 0860002543 MEC Bioscope Makamba va vula ku va na ntirho wa ku nyika ta tsundzuka loko hi ri ka ntirho lowa wa ku simeka wa timhaka ta timfanelo ta ximunhu leyi a hi ri ka siku leri ra ku tlangela le a Bakersford ku ve na mhaka leyi ku nga hetelela ku va na ku va MEC Bioscope Makamba kombisa timhaka ta ku ve le ku nyikeleni hi ti-title deed sweswi ve ri ku swi endleni kwala ti-A a Giyani xana hikokwalaho ka yini va tikuma va kha va endla vukorhokeri byelebyo ve ri va ta endli kwala va hi byela ku hikokwalaho ka yini tanihi ndzawulo va ri ka pfhumba ra ku nyika ti-title deed hikuva van'wana va vula ku loko vanhu va kume ti-title deed va tlhela va hetela va tikuma va nghene swikweletini kumani va xavisa tiyindlu letiya ku ve a va nga fananangi va xavise tiyindlu to toleta a hi ku tumikisela me 0860002543 ku lo sala timinete ta mune ntsena ku nga si ba awara yan'we i mahungu ya misava lawa ya nga ta landzela na bonge n'wam'wanati Maluleke 0860002543 nhlekani aye papa mi pfukeni mpfukeni mjani kha pfukela khetsa swinene ku mi bela riqingho mi rini n'we mpfukeni timhaka leti ni lavaka ku vulavula tona a hi tinhlupha ngopfu mara ta vava i mhaka leya miyingiselo n'wana nghena yona 2 weeks back a yi ngoti 2 weeks back a vulavula hi bridge leya ya laha Xiphongotso reta damu to Sinamkhubi bridge leya xiyimo lexi yi nga ka xona a yi tsakisi ende leswi a miyingiselo a nga swi vula swi vula a ri na ntiyiso mina ni tshama kwala localini ya kona tshama a Chavelani a yi tsakisi bridge liyani a ni swi tivi yi pasisiwe ku yini na loko n'wina mo fika siku rin'wana mi hundza hi laya mi suka Xiphongotso mi hundza hi laya mi ta swi vona ku mali ya government ya abusiwa hi tindlela tin'wana to ka ti nga tsakisi vanhu vo fika va endla rhumbi leri mindzuku ri nga ta fika ri dlaya vanhu ivi ya va tlhela va lava ku tiva ku ri dlaye vanhu xi njhani munhu i lo fika a maka xilo xi heta xi nga pasisiwi mara hi ku ya hi vona hi vutivi bya vona va ri xi pasini mara hi matihlo
ya vaakatiko a xi qualify xi nga pasa xilo xiya a henhle ku ri pandekile bridge leri a ra ha ku ndliwa bridge leri a ri hava 10 years mara loko ku ri se khale ri kha ri famba ku ka ku famba timovha eka rona swi vula ku nkama walowo a ri pasini kumbe a swona xilo lexiya hi vakhalanga xi solise xo sungula ku va xi pfulela no hende over aka mukhanselara a ni zangi ni swi tsundzuka va hende over xi solise xa ha ku heta ku akiwa xi sola hi mani na mani ku himpela lexi xi pasini na hi ku vona na tichomi ta vona that's why ni ku la misaveni leyi ku tirha mali xi pasisiwini hi tikonweni ta vona mara siku rin'wana endlani nkarhi mi famba hi ri kusuka le collegini leyi a ku ri collegini esinamkopi mi ya kunguti mi ta ri vona bridge leri ya ku a ri tsakisi xana va ta tsaka loko se bridge leri a ri pandekini ku wela movha ku fa vanhu na ni ta ringeta ku kuma nkarhi kwala ku hela ka vhiki ni ya ri vona hi kota ku vona ku leswi mi vulavulaka hi swoho xiyimo xi njhani hi ta swi hundzisela ka lava va khumbekaka always every day meyara wa yi tiva ndhawu leyi na laha swi fambe kona tak ma fambe kona mara a nga koti ku vona hi ku yena focus ka leswi a nga focusa swona so please man va nga yi abuse a va endlile swilo leswi swi nga swilo leswi hanyaka va ta kota ku va vota ni va lava vote a va endleli vanhu swilo leswinene na me 12 papa inkomu khalanga mawaza la thava na tswana vaseni khenseni nkarhi wan'we fambisa sweswo vatseni hi ndlela yaleyo xiyimo xo tika swinene lexi va vulavulaka hi xona wena u ri yini ke ta tsakela ku twa n'wangulo wa wena hi le ka x or at Afrika munghana na yo ya tirha handle ka sweswo u nga hi bela riqingho le ka 0860002543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za un'wana ni rhumele swithombe swa vanhu van'wana a ku a va khoma nkuzi eka Oliphant Hook tolo ongeti un'wana wa vo vuya hundza misaveni ndlela ntwe va sesi kwala ka video leyo kha ku i tshika ku ta gangisa hina la na vumpotlo bya wena ya ku yiveni va tlhela va n'wi vula hi xivongo yale katika swinene kambe absirtani mingisero mugana lona FM awara ya n'we henhla ka nhloko nongonoko ya Afrika wo vulavula ka mugana lona FM makomba ndlela a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya n'we lawa hi nga tshembisiwa hi woho hi sesi vongi n'wanati Maluleke ya vongi khenseri muhumelerisi khenseri swinene ncedari Eric Mavasa muhumelerisi wa mehe a nga khoma timhaka ta michini a vona ku leswaku hi kota ku va hi tirha ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo hi sweswo mingisero mugala lona FM makomba ndlela a hi kuti wena u angula ku yini ku ya amahlweni se i ri sure uncle va phungela vafana loyi a nga dlayiwa iwa ka hina i ntukulu hi swo minkarhi yo tala loko hi kha hi vulavula hi tinomboro minkarhi yo tala hi vulavula hi tinomboro kambe hi nga swi hleketi ku i maviti ya vanhu i maxaka ya vanhu i vabuti wa vanhu kambe ya ko va ku timhaka ta ku teka na huve ka mavokweni na swoho a ni tivi hi fika njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo i swin'wana swa leswi kumbexana hi fanele swi languta mingisero mugana lona FM kambe we u ri yini ke hi le ka 0860002543 nongonoko ya Afrika wo vulavula ka mugana lona FM makomba ndlela a hi koti n'wangulo wa wena i angula ku i angula u ku yini hi ndlela hele ntiri hi ta languta ku bula na MEC Bioscope makamu sweswi nyana nga khale ya fu ku bila ya khomenaro hi ta troku timhaka leta title deeds ti famba njhani na ko loko va ku bele ku nyikeni title deed ku va ku langutiwe yini ndlela sweswo ta ya ka swona hi hafu ku pela wara ya 12 hafu ku pela wara ya n'we nhlekani lowu kambe hi nga se fika kwalano a hi sungule hi twa wehe hi le ka 0860002543 tsundzuka ku na nongonoko wo hlawuleka wa tiko xetleri lowu nga ta va kha wu kuma thwi kusukusela ya hafu ku pela wara ya 5 njenga lowu kusuka holweni ya vaaki ya ka Malamulele se u nga wu kayeli nongonoko walowo laha ku nga rambiwa mavandla ya tipolitiki ku hambanahambana ka woho va ta ku byela ku hikokwalaho ka yini u fanele u vhotela voho kambe n'wana mingiseri loyi cheka Mpfukele mjani papa? Hlayisiwile man. Ni n'wanyana wa loyi tshama kusuhana na la eka-Khaxani tshama ka Xitakati. So na ku tiyisisa mhaka leyi vulavula hi n'wina wa n'wina kwalano.
ntiyiso ya xaniseka swinene ka xitlakati ni ka Khaxani mati ka xitlakati mati a ma humeti switandi hinkwaswo ka xitlakati ni va twina byikinyana rin'wanyana va vurini vayingiseri rin'wana ka Khaxani ku ka xitlakati mati ma huma mara a ma humeti ndhawu hinkwato ka xitlakati mati ma huma ka switandi leswiya swa la masungulweni kumbe switandi swa khale ku ya hala xikolweni xa le Khensile xa high school a ma hume mati ku ya ka switandi swa le hansi so ka timhaka ta patu ya xaniseke khale nga mi vula ku hi ku ya leswi mi nga swi vonisa swoho patu ra kusuka ka Mphakani mi ya ka N'wamarhanga loko se mi suka ka N'wamarhanga mi ya ka Xitlakati mi ya ka Khaxani ri west na loko tiambulense vo hi tisela toho nkarhi wun'wanyana ni hleketa ku na muvabyi loyi ti nga ta va ti n'wi layichini hi ku ya hi patu leriya leswi ri nga xiswona ri ngo dlina se ri n'wi hetisa patu leriya hi ku a ri tirheki se hi ku ya hi mehe a ri nga ha fiti ku khuleriwa loko a vo yi rhandza vanhu lava hi korhotelaka a ri fita xikontiri because of famba nkarhi wo leha ma ha famba graveleni so swo tlanga kumbexani va hi rivarile ende ka Khaxani ku le khonweni because of indhawu leyi mi kuma ku loko mi suka crossweni ya ka Khaxani Xitlakati N'wamarhanga Khaxani mi fika mi fikela ka left between Ritavi a ka ha ri na switandi swin'wanyana i Ritavi then mi jampa nkova mi jampela side ra Afrika loko ku nga sukangi movha ka Khaxani swi vula ku a ka ha ri na transport ndhawu yeleyo so hi ku ya mehe a hi tize ku patu ri khuleriwa because of ku famba nkarhi wo leha a graveleni a hi fita xikontiri loko a vo hi rhandza so but hi ku nkarhi wun'wanyana va hi tsundzuka sweswo ku fanele ku yiwa ka ti-election va ta hi khulela roho ri antswa kusuka ka Mphakani ri ya fika ka N'wamarhanga because of ka N'wamarhanga ku na nkulukumba Eliya Malungani hi vo va make sure patu leri ra kusuka ka Mphakani ka N'wamarhanga ri tshama ri karhi ri khuleriwa but kusuka ka N'wamarhanga ku ka Xitlakati ku ka Khaxani a ra tiki khalanga famba ni roho ku rin'wanyana mi ta hi byela ku a ri tirheki hi ku ya hi n'we hi ku ya hi n'we ri nga va ri hetelele rini ku khuleriwa a ni ri kaya mesisiwo but a ni ri kaya 3 weeks back ni nga hemba ku ri nga ve ri gine ku khuleriwa rini mara ro a ri tirheki a mo kotana na rona nkama lowu ri nga vaviseka mi kuma ku nkama ra fambeka kambe n'we mi kotana na rona nkama lowu ri nga vaviseka ya kumbexani but hi ku ya leswi mehe ni ri tivisaka xiswona loko ni ri kaya a ri tirheki mi hetelela mi kuma loko hina hi suka ka Xitlakati ni hi tlhelela ku hala mapurasini Hluphekeni ni hetelela ni ya jika a cross ya le Mjenje ni ya ta hi le Priska ni ya joyina xikontiri le a Lisitele because of ni chava kusuka ka Xitlakati ya crossweni ya ka Khaxani le ka Matsotso se a tirheki khalanga ra tikisela loko movha ya hoyiwa yi rinyiwa le Mdzoke Sutikati loko mi tshika leyi wo hlamala ku munhu loyi a lo khandziya ndzhaku ka xibedhlele leswi nga ro xakisa swona ku ri ku movha hi yimpsha patu ri va ri nga tirheki ende va tithekisi no hi ta vulavula na vona a va kota ku va hi teka but na tithekisi ta ku a ya ha lasti because of i vuketseketse loko se yi nghena xikontirini ya fika Giyani yi ri ka tinsimbi khona tikhona wo tshama karhi va tsariwe mathikithi because of patu leriya no ni mitweni botome ni mitweni ni mitweni botome ni mitweni ita ilandzelela ita tiyisisa na ku vona leswaku tatana balo ya va karhati loko va fona le va byela ku hey tindhawu letiwani ti na xiphiqo xa ku khuleriwa ka mapatu va vutisa ku tlhelo ri ivi kusuka kwalano va yisa munhu ya koroka kambe ku na un'wana nga nyika ntirho kaya tolo a ku ni ya va vutisa na ku va na ti-operator tingani ni ta va vutisa na swoleswo loko ni va fonela ni va byela ku vanhu va ka Khaxani ve le ku rileni hi ndlela yaleyo na blow leri mi rilaka hi roho hala Siphuguvi hala ta hinda hi koho siku rin'wana hi ya vona ku ri yo endlisa ku yini xiphiqo xa ko ku nga va ku ri yini ivi hi ta vutisa lava khumbekaka hi twa ku va angula va ku yini ka mhaka yoyoleyo 10 timinete ntsena yi bile awara ya 13 nangona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makumba ndlela i nkarhi wa ku va hi ya mahlweni hi twa ku we u angula ku yini ka timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ku ri na tona nhlekani lowu tsundzuka hi ku haxela nangona ku lowa Afrika wa vulavula ku fika kwele ka hafu ku bile awara kahle ka awara ya mbirhi nhlekani lowu hi laha hi nga ta va kha hi ku tisela wona ngona ku walowo miyingiseri wa mina hi ndlela yoleyo 0860002543 a hi tweni wun'wana miyingiseri hi loyi nhleka ngara ni nga
ni nga pressang kahle la ni vi ni ndla xihoxo ni nga pressi kahle ni khomini mingisero 860002543 ndi ku languteni un'wana la nga ni rhumela uhungu eka X kambe ni nga siya ka yena a hi kumeni un'wana mingisero loyi enhlekani ava ni twi valavo ncindani va suseni 0860002543 kalanga ni kombela ku va xikala vito mavhengele ya ku tala muhaxi lawa ku xavisiwaka swilo swi nga onhaka swi languteka onge lava va ti vitanaka vafambisi va mavhengele walawo a va na mhaka na vutomi bya vanhu kambe va tsutsumisa ngopfu mali ka vula n'wana na n'wana lava mali mani i Wallen nyiko va loyi kambe loko ka ku laveka mali swo vula ku vanhu va fanele va endla swa n'wanchumu un'wana i ri bootpet ni kombela mi landzelerisa leriya ra R40 leriya ri nga celeka goji exikarhi ka bridge swi le ku vangeni ka tinghozi patruwela ka va Mopani district R40 R40 hi kwihi but Simon wale akhani na ri vona R40 le ra kusuka a Phalaburo hi rona musine ri ya va akhani huku kambe xivutiso i ku ri hodlomele hi kwihi goji leri a hi ku tweni mingisero 0860 i Simon wale ken huku a nga rhumela swoleswo hi ndlela leyi na vo nga rhumela X eka Afrika Munghana kumbe tirhisana mathevela dp @sabc.co.za Afrika Munghana i Twitter handle sweswo hinkwaswo swi endla leswaku mina na wena hi kota ku twa ku hi famba hi ya kwihi nhlekani lowu ka nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM nhlekani imam kirili ka Munghana Lonene FM aye papa mpfukina economy kwihi papa kawa ku pfukiweni man a khensa ya swi vuya swi tikanyana loko mi ri giyani mara hayi swi ta lunga muhaxi man ni kombela ku hoxa ravisiwana muhaxi ka mhaka leyi sweswi yi nga ka face yin'wana kumbe ka xiyenge xin'wana hi sukini ka ku munhu i ta khomiwa kumbe a nge khomiwi hi endleni layani swi vonini ku va tiheleketile ku tiheleketa naswona swi wela ka ku khomiwa cause hi ku ya hi Criminal Procedure Act leyi kulukumba vatshungu va tala ku yi khota i ku arrest has to be the last resort so a hi endleni ka yena n'wumuhaxi lola ta kombisa timhaka ta ku xivulwa hava lexiya xa ku we all persons are equal before the law yes xi kumeka xi ri kona mara realistically or practically swi nge pfuki swi humelelini sweswo misava hinkwayo hi ku angarhela ku nga ri Afrika-Dzonga yi ri yoxe no pfumela ku a hi ngo sungula ku vona mani lavaya va kumeka va yisiwa khoto va kumeka va chajiwa va humesiwa hi bail hi siku rin'we swa humelela vanhu hi nge pfuki hi ringanini hi nga kumeka munhu a baka na nhloko a ha ri ntsongo loko i nga ta kumeka i lava ku tikarata hi sweswo hi ku swi hleketa ngopfu leswi ni lava ku swi kombisa i ku na tsaka ku va khale ka xipikara manana Makhesa Nyakula va ti byelini ku swa antswa va phula byi hola kumbe va hluvula ti-bonds va kumeka va tiveka tlhelo va sukela ntirho leswiya khotlhoko va swi vule ku is to protect the sanctity of the National Assembly lela ni ka kona na swikhensa sweswo maka ku nga sweswi a ti ta kumeka ka ha ri na huwa leyikulukumba se hi shifting sweswi ka laha hi ri kona hi ya kun'wana va sukeni ka xitulu lexiya kambe van'wani veri loko ku ri na huwa ya kambe van'wani a ni ku kambe van'wani veri a vo lo suka ntsene vo lo suka hi ku se a va swi vona ku a ku na laha nga ta va sirhelela un'wana ku hehliwa ku un'wana wa varhangeri ka vandla u vule ku a hi nge swi koti ku va defenda hi nkarhi lowu wa nhlawulo correct a ni ta kwalano hi xipidi mo ni hatlisa hi vone na comrade Zwelini Mkhize va kumeka va ri ka swikandala swa ku yelana na sweswi va ri ka portfolio leyi vuriwaka health hi nkarhi wa ku tika wa COVID va hetelela na vona va ndlayini va phula byi hola mara lexi xi kumeka xi ni vavisa ka vona i timhaka ta ku hava na munhu na un'we na namuntlha na sweswi a nga kumeka a ya maphoriseni a ya va rhipota va pfumeliwa nandzu hi xo xi ni vavisaka sweswo se hi ku ya hi mina va nga kumeka va file sopo nyama va nga dyangi so leswi ni swi vulaka swa ku ve na
political interference muhashi a ndzi ku landzeleleni ka njekisano tolo a khoto a theni kumbexana wa swa milawu kumbe loyara ya mhani lavaya yi khote ka affidavit ya yona ku ku na swilo leswi vuriwaka political interference or it is a politically motivated matter. Yes, it has to be a politically motivated matter mhaka ku the lady, she is in politics. Abakona hala ka clergy, abakona hala ka academia. Loko swi ri tano a hi ta ku is an academic related matter. So when you got politics swi fanele swi va hindlela leyo. Yes, swi fanele swi va hindlela leyo. Ku khotiwe vito ra chief whip wa hina mhani Majobena, and it's fine. Loko va ri na mbhoni va ta kumeka va swi veka swi humelela kwalaha ku ntela swilo leswi swi politically related mara xivutiso i timhaka ta ku leswi va hehliwaku hi swona a va swi endlangi na a va vuyeriwangi hi tindlela to ka ti nga ri tona na loko ku ri ke va endlini a va yimeli timhaka ta vona no taka hi mhaka ku ANC ka nkarhi wa sweswi a hi ta kumeka ha ri na problem ya ku ti-legislators a parlamente va fanele va kumeka va ya sirhelela mhani lava hi timhaka ta ti-impeachment na hinkwaswo so ka sweswo hi ndini a ha ri ka swona hi ya mahlweni hi ta focusa ka timhaka ta campaign hi campaign hi vona timhaka ta ku ANC ya ku humeleleni na ku hetelela hi leswi vumahaxi ku since president Ramaphosa va nghenini since president Ramaphosa va nghene exitulweni hi vona vanhu va kha va kumeka va kha va chajiwa loko va ri na swihehlo va chajiwa a tikhoto va kumeka va kha va suka leswi a swi komba yini swi komba ku i mpela leswi vuriwaka ku i ku ti antswisa kumbexana ku ti endla hi vuntshwa renewal project agenda ya African National Congress yi le ku yeni mahlweni loko ku ri ke mhani lava va ta kumeka va nga ri na nandzu hayi va ta kumeka impela va tshikiwa hi timhaka ta tikhoto swi endleka va tlhela va kumeka va nyikiwa ambassadorship va kumeka va ambassador kun'wana so a hi pfumeleni nawu wu teka nawu wa wona na la ta kombisa ku timhaka ta ku vanhu hinkwavo ha ringana anawini a swi nge pfuki swi humelelini swa humelela phepheni mara realistically or practically a hi nge pfuki hi swi voneni sweswi mohaxi wa mina ku ve hikokwalaho ka yini hi nga pfuki hi swi voneni i mani a hi tsandzekisaka kumbe hi tsandzekisiwa hi yini fambeni xivutiso xa lexi xi fanele ku xi hlamuriwa lexi xi nga heleli moyeni loko va ku hi nge pfuki hi ringanini hi mhaka ya yini i ncini xi hi tsandzekisako hi tsandzekisiwa hi mani naswona hikokwalaho ka yini 0860002543 i makume ntsevu timinete ntsena i bele awara ya 13 enangana kwa Afrika wa vulavula kaya kwa xala wona tu kusuka la studio 1 again un'wana hikokwalaho ka yini nga vuli ku ha load shedding ai ni vulela yini ku hava load shedding ni vula ntsena loko yi ri koho ku yi tiseriwa yona hi ku seketeriwa hi vanhu kambe sweswi ku ha load shedding se ni vula yini phela sweswo swo fana loko themendela hlampfi ku yo hlambela kumbe yo khida kumbe yo byaka kumbe yo aya ku dyela hi loko se ho yiri ku ri yini kambe swi ri tani mingisa ra mina 0860002543 u kandziyisa rito eka nomboro ya le ya 0657443911 tsundzukani mavonelo ya n'we ya n'wina na hi ngheni helo ho mi nyika nkarhi wa ku va mi tisa mavonelo naswona loko swi fika ku hi mi kaneta hi ta kaneta kambe mavonelo ya n'we hi ndlela yaleyo 0860002543 u nga tirhisa na mathebula tp@sabc.co.za u nga tirhisa na @Afrika Munghana handle ya nongonoko hi famba swin'we ku fika le ka hafu ku bile awara ku fika le ka awara ya 2 nhlekani lowu sweswo swi endla leswaku hi kota ku twa n'wangulo wa n'we ka timhaka leti hi va ku hi kha hi bula to siku na siku ku fana na sweswi hi nga kuma un'wana muyingiseri hi loyi nhlekani Ai minjhani muhaxi hi pfukile hi ngo vona sesi ya na hina hi pfukile swinene mina ni na xirilo ni mudyondzisi loyi a nga tokotela vudyondzisi bya yena swi na malembe 2 se ni tokotele kambe a ni dyondzangi hi tibasari leti oferiwaka hi mfumo wa hina NSFAS na Fundza Lushaka swi nga leswiwani hi le ku kayakayeni swinene xikan'we na van'wani hikwalaho ka ku thoriwa mathoriwele ma hina ni ve na nkateko wa ku vona list ya vadyondzisi lava nga fanela ku thoriwa mara yi tsariwile ku basari holders ku longoloxiwa maviti ma vona
na hina van'wani hi sile ti-CV ta hina ngopfungopfu aka district ya Mopani leswaku va hi capture ku ri loko tshika ku va na swivandla swa ntirho hi ta kota ku vitaniwa mara list yaleyo ya vanhu lava fanaka na mina a ni se tshama ni vona nxaxamelo wa kona wa ku lava va yisiwile exikolweni liya ni tiva ku yisiwile principal n'wana wa xikolo u na wona nxaxamelo wa vadyondzisi lava va nga dyondza hi basari loko ku huma xivandla xa ntirho va tekiwa va vekiwa laha swi nga fanela kona kambe hina lava hi nga dyondza hi mali ya hina ya ku xavisa matamatisi hi tikayakayela vatswari va ka va ri va hi pfuna a ku na list kumbe a ku na laha hi pfunekaka kona so hi kombela ku tiva kumbe a ni kombela ku tiva ku ri hi nga pfuneka kwihi loko mhaka yi tita. Hey, mativa mhaka leyi mi vulaku ya tika leswi ndlaku yi tika i mhaka ku a hi ri sunguli ku vulavula hi yona namuntlha hi tshama hi vulavula hi yona kwalo ka nangona kwalo tle hi vitana na va ndzawulo va ta yi vulavula hi yona nkomiso wa yona hi waluwa wa ku lava va nga dyondzisiwa hi mpfuneto wa swa timali kusuka ka mfumo hi vo va rhangaku ka ku va thola hi mhaka ku va ri ku ya hi vo va twisisa ku va tirhise mali ya vo ku va leterisa se hi yo mhaka va fanele va tlhela va vuya va ta hakela milandzu ya vona loko no lava ku ta swi vekisa sweswo kambe lava va ti dyondzisaku hi swa vona minkarhi yo tala va tala ku ka va nga rhangisiwi mahlweni handle ka loko ko va ku ri hi ku swilaveko swa poso lava va nga ka nxaxamelo luwa a va fikeleli. Okay, na switwa kambe loko hi langutisa swivandla swa vudyondzisi ti-PL1 educators a ni tshembi ku swi nga va kona siku leri lava va nga dyondza hi mpfuneto wa mfumo va nga tsandzeka ku fikelela swilaveko hi ku loko hi ya lomu ya tiyunivhesiti leswi swi dyondzaka swa fana loko munhu a dyondzi foundation phase i foundation no ni vulaku leswi ni vulaku swona sesi hi leswi ni xoku loko laha ka PL swi nga swi lomu hoxela i ti-CS1 educators leswi swi endlekaku i ku swilaveko a ni vuli ku vanhu mi ta va na swilaveko swo hambana ni vula ku loko ndhawu leyi ya dyondzo yi ku sweswi hi lava va foundation phase kumbe hi lava va FET kumbe hi lava va GET kumbe hi lava va FET swi fanele swi tiveka ku laha ka nxaxamelo wa vo va hava vo loko va ri hava lava nga leteriwa sweswo swi vula ku lava va nga hala tlhelo va ta kota ku nghena kambe hi ta tlhela hi va lava sweswi mi va kombelaka kambe va vurile kwala ka nongonoko walowo ku kha ku vula tatana Elijah Mhlanga va kombisa timhaka ta ku lava va a ku tirhisiwi swa xirhangani kambe swa lava va nga dyondzisiwa hi mpfuneto wa swa timali va sindziseka ku rhanga mahlweni ku tirhisiwe xibalo xa vaaki ku va tirhisa mali va ya dyondzisiwa sweswiya kambe hi ta va lava sweswi mi va kombelaka hi twa ku kumbexana loko hi tshame na vona n'we mi nga va vutisa swin'wana leswi hi va ku hi nga va vutisangi loko n'wina mi nga ri kona. Ku nga va mhaka ya kahle ngopfu loko mo va lava hi ku leswi a ni vula swona hi ngo va hi nga twanananga kombexani loko ku ri ku ma hala ku vulavula na mina hi ya mahlweni khoma ntani hi sungula hi kuma nhlokomhaka ta mahungu hi ku se vonge khala yi yimelela hi nga ri se mi lava ku cinca milawu kwala moyeni a hi khomeni kwalani yi khomeni tani ivi hi nyika vonge nkarhi a hlaya mahungu ivi hi twa ku hi mi lavaka ku yi cinca hi yihi vonge hi byeleni ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta emisekweni ela hi nga kona minsi sesi a hi twananeni phela na swi tiva ku n'wina mi lava ku ta ku kumbexani hi ze hi fika laha n'we mi lavaka kona kumbexani ni hlamuseleni ni kota ku swi twisisa kahle ku kahle n'wina mi ri yini. Kahle muhaxi ku nga ri ku cinca milawu mara milawu yi vekiwa kumbe yi bohiwa hi vanhu lava hina hi ngo va hlawula tanihi sweswi hi nga langutela nhlawulo na hina hi nga dyondza hi mali ya hina va langutele leswaku hi hlawula leswi a ni lava ku mi kombisa xona muhaxi i ku
swi nge endleki ku siku rin'wana va languta ka list ya vona va nga n'wi kumi loyi a nga dyondzela foundation phase hi mhaka ku sweswi hi vulavulaka a ku ri na ti-graduation ta nguva leyi hundzaka sweswi va le ku receiveni mathicara lava nga dyondza hi ti-basari teto ti-message ta ku va graduata rini loko va heta ku graduata va ta updateiwa laha ka list liya yi ya hela rini a yimi mathicara mi le ku dyondzeleni ka vuthicara ni vulavula swilo leswi swi tivaka ni na yona list leyi vulaka ya ku updateiwa hi ya ti-4 ta April yaleyi hi vulavulaka hi yona loko va heta ku graduate va nghena na lava van'wana se xivutiso xa mina i ku va ya hela rini loko hina van'wana hi nga dyondza hi mali ya hina ku languteriwe ku loko lava ya va hirini mina mavonelo ya mina a ku ri ku lava endlaku milawu na lava khumbekaka ka swilo swa mhaka ya dyondzo va endla vulavisisi va cheka ku i vangani hi ku ya hi ti-statistics vanhu lava nga dyondza ku nga ri hi mali ya mfumo ivi ti-list leti a va ti humesa ti ri timbirhi ivi va pfa va swi kota ku teka na hala ka list ya hina van'wana hi nga dyondzangiki hi mali yi ri ya mfumo ku tlula va ku va yimele loko va hela a va heli hi mhaka ku na sweswi ni nga ku vulavuleni na n'wina ku na munhu loyi a nga ku tsaleni ka assignment ya leswi mina ni nga dyondzela swona a kha a tirhisa mpfuneto wa mfumo manitwisisa a ni ni mi twa kahle hi yo yi cinciwa phela a ni vandle milawu vona sweswi ya ku va teka va vona swi vula ku hi yo yi fanele ku cinciwa hi yo mhaka mi vulavula hi lava va vhotaka ni lava votiwaka hi vo va ndlaku milawu lava va ti-administrator va ndle milawu phela hi yo mhaka mi kumaka va votiwa so lava votiwaka hi vo lava ndlaku milawu se swi vula ku loko ku ri nawu lowu va nga wu endla hambi va undle wu va xihundleni kumbe wu le rivaleni hi wo mi nge wu fanele wu cinciwa n'wehe ku ndlela ku thoriwa munhu loyi loko ku huma poso a yi advertise-iwi ivi ku aplayiwa ivi ku yiwa ka ti-interview ivi loyi a tekiwaka tekiwa ku ya hi ku i mani a nga kota ku fikelela swilaveko a hi swona i ntiyiso walowo hi ku na loko mo langutisa loko mo chekisisa kahle va hlaya va endla ti-accounting ta vona va ta swi vona ku vanhu lava va nga dyondza hi mali ku nga ri hi mpfuneto ya mfumo i vantsongo swinene leswi vula ku a swi ta koteka ku na vona hi nkarhi wun'we va va kha va thoriwa na lava hi ku a swi koteki ku lava ya va hela hi ku mpfuneto wa mfumo na sweswi vule ku nyikeni ka vanhu timali va ya exikolweni a swi koteki ku va heta so loko ku ri ku a va endla ku hi thoriwa hinkwenu hi ku hinkwenu hi na timfanelo tanihi vanhu lava va nga kona la a South Africa so swi vula ku hina a hi fanelangi timfanelo ta hina ta kandziyeliwa hi mhaka ku munhu i kaya ka yini a famba a lava mali van'wani vatswari va hina va endla na swikweleti hi kota ku koma ku a ku heteleni i va i khome phepha leri va nge i fane i thoriwa hi rona mara i tsandzeka ku thoriwa hikwalaho ka ku wena a wu kumangi mpfuno wo huma ka mfumo hi ku ya hi mina a swi fanelangi a swi fair a hi le ku treatiweni hi ku ringana la South Africa hi ku ya hi ndlela leyi va endlisaka swona aka xiyimo xa vudyondzisi a ni kha ni yingisela mahungu ni twe hi ta madokodela lava nga va tlela leyi loko a hlamula MEC i vule leswaku swivandla swa madokodela swi ta humesiwa vanhu lava qualifiyaku va ta applya hinkwavo a swi nge yi ku i kume mpfuneto wa mfumo kumbe njhani va contestela poso munhu a interviewa ku huma lava nga pasa na hina ha swi navela sweswo ene loko mo xiya vanhu vo tala lava mi hetelela ku kuma ku va yisiwa ku lomu swikolweni va ya thoriwa va nga interviewiwanga na leswi endliwaku a swi khomani mina ni mutswari na n'wana la nga exikolweni xo karhi i kume ripoto yi na ti-level 7 ni cheka tibuku ta yena ni kuma ku ka yin'wana ya tidyondzo ta yena ku na activity yin'we leyi nga makiwangiki no makiwa kambe n'wana loyi u na level 7 aka report swi te njhani yi huma ku hi level 7 liya so loko mfumo wa hina a wu langutisisa swilo leswi wu kota ku vona ku mina hi ku ya hi mina ni vona ingaku vanhu hinkwavo lava nga kayakaya va lava mali ya vona va kuma dyondzo ya vudyondzisi hi lava swi nga mbilwini ya vona ku tlula munhu loyi a ngo yo twa ku na funding hala ene ka tirheka loko u heta wo vekiwa i yisiwa xikolweni xa karhi ya dyondzisa u nga applyanga u nga yanga interview ni twa ingaku hina a hi fanele hi tekeriwa nhlokweni a hi swona ngopfu sweswo a mina vumbhoni bya sweswo swa ku vanhu lava va nga kuma funding
boloko ka kokiwa hinkwavo a hi swona kambe leswi leyi mi ta ku yona ya ku kumixana a swi fanele swi ringanyetiwa i ntiyiso kambe yin'wana a ni ta mi khutaza yona kumbe a ni ta mi a ni ta ku na n'wehe mi nga vadyondzisi lava mi nga tidyondzisa hi n'wina kumixana n'we loko mo yimayima ku fana na sweswi madokodela malama ma yimayimisaka so kumbexana na swa swi ta mi pfuna ku mi vonaka mi twala mi va na structure xo karhi swi tiveka ku na hina hi nge le ku fana na lava masitsundzuka sweswi ku na vanhu lava va hakeriwaka mali va kumaka mali va kumaka ti-RDP ku na lava va kumaka tilungisele ku hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM i 19 timinete ntsena yi nga se ba awara ya 2 hi ri ka nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku na un'wana ni rhumela email la i ri khalango hi kombela ku pfuniwa hi ku landzelerisa hi patu ra D3804 ka xikukwana hi loko hi tihlanganisa na va Department of Public Works na RAL va komba ku ri le ka planning na design stage kasi swi teka malembe mangani ku plana no designa patu ke hambi a ko va patu ra le ndzeni ka mati a va ta va ri herile hi ta khensa mpfuno wa n'wina i Mbazima Simon ku hava lexi ni mi pfunaka xona lamusi hi ku loko ku ri ku mi tihlanganisini na lava khumbekaka mi ni yandla yini hi ku na mi swi vula ku ni tlheni ya mi hlanganisa na valava mi nga hlangana vona lexi a mi fanele mi ndle xona i ku vutisa sweswi mi ni vutisaka ku swi teka nkarhi wo tanihi kwihi i va mi nyika nhlamulo hina hi pfuna lava va tsandzekaka hi yo mhaka ncindani ta xilava lexi hina hi ri hi rito eka lava ri pfumalaka n'wana mi ri pfumala mi hlanganini na vona se lexi a xi laveka ku mi vutisa swivutiso a hi tweneni wun'wana mingiseri 0860002543 swi vula ku se tsakani leswi va vula swona kusuka le ka ndhawu leyi ya timhaka ta matshamelo ya vanhu na timhaka ta vuhosi eLimpopo va hetelele va nga ha kumiki MEC ku a va fanele va fikile sweswi hi bula na vona kambe a hi yeneni mahlweni cindani hi kuma mingiseri ka 0860002543 hi ta heta nongonoko lowu endzhaku ka 17 wa timinete leti taku hi ndlela leyo un'wana mingiseri loyi nhleka 0860002543 enhlekani ya ku na munhu la a ku na munhu minjhani muhaxi kombela ku laviseriwa patu ewa un'wana mingiseri loyi nhlekani Hello? aye Kalanga. mi pfukile papa Hi pfukile minjhani Kalanga? hi pfukile mi rini n'we Mene ta vulavula mhaka ya mati man. Lembe leri nga hela hi ku ni ve ni vulavula kwala ka Munghana Lonene mhaka ya mati lama le mavilikwe. Vele vembe va tisi tiboli va ta installa tiboli mara va tisanga ti-transformer swi na more than 8 months ti-installiwe tiboli lexi a ni kombela xona Khalanga sweswi loko ni va fonela a va ha khomi tifoni ta mina a ni kombela loko swi koteka ni va kuma va ka vembe hi ta va vutisa kahle a moyeni ku ri tiboli ti tshamile a mavilikwe ku ha mati lama tiboli na mati lama kahle a mi le ku kumekeni ku fika sweswi swi endla va ku pump station leyi nga le Salema loko yi hela mati a ta fika mati a mi le ku fikeni loko ni va fonela a na ha va kumi tilayinini a ni kombela mi hi kumela loko mi va fonela ma va kumi tilayinini mi vula loko mi fonela mani ni fonele GM Maluleke leri yena tirhelaka hi swa mati ni vula ku loyi hayi veri mina ni lava loyi n'wa mi fonela na phela loko mi ku hava ha khomi swi loko a va khoma se n'wa mi fonela na mani a khoma sweswi a nga ha khomiki GM Maluleke na ku lungumba hi xihluke xa hoke GM munhu riferi ka xihluke ni xihluke a nga ha khomi foni loko a mi si tshama vulavula na yena xihluke xihluke na nkuma a nga ha khomi foni ya mina mara mi tshama mi vulavula na yena ni vulavula na yena suku last year kusukela loko ni ta vulavula na yena a na ha nkumanga fonini mi lo n'wi byela a ni n'wi byela nchumu ni n'wi byele ku ri a va heli mhaka ya le mavilikwe ya mati na muganga leyi le kusuhani na mavilikwe kusukela sweswo xihluke a nga ha vonekangi va ku hi ta endla temporary ku ta tiboli ti ta humesa mati yes loyi va nga n'wi nyika ku a ta install tiboli u fikile a kureta tiboli jigijigi a ku yena budget ya transformer nga na yona ku ri tiboli a suka famba
loko mi ku connect ti-ball a swi ka famba swi vula ku ti-ball a ti ri kona khale na khale ball u ta drilla u drillile ball ku va na u ta drilla ball mara transformer ya ku ri mata popa a nga tisa more than 8 months swi luso sweswo like ball ti-two leti va nga lo our service provider va nga n'wi appointa u drillile a chela tipopo transformer ku hava tiko ra ha ri ku hluphekeni swi vula ka va nga direleli ku vanhu va kuma mati musi a va direlela ku va na service provider a hakeriwa famba i xikeme lexi va nge le xi endleni vavembe no ni vula ku loko ku ve i dirilile kambe matamele ku kumekeni swi vula sweswo a ku na ku hava nhlamuselo yin'wana yo hundza yaleyo ku a vo ndlela ku huma mali yi ta huma hi vito ra boholu kambe ku nga ri mhaka ya ku ta kumeka mati ka amavelika hi swona sweswo hi fika hilelela ni fika kwalaho khalanga swela swi ni fikisa kwalaho ku ri ti-ball ti diriliwe tipipe ti hoxiwile mara swi na more than 9 months va ri ti-transform 9 months n'wina ni tshama ni vulavula na n'wina hi timhaka ta mati kama un'wana a ku boxiwe phayiphi kun'wani ya main line ani ha n'wina hi mina hikokwalaho ka yini n'wina swa mati mi swi lava mina khampani yi lavaka ku korhokela swin'wana kumbe ko va mhaka ya mati ntsena khalanga i mhaka ya mati ntsena mina swa ni na khampani mina a mi la ku tendera a mi lo tsoniwa tendera yin'wana ya swin'wana i mhaka ya khalanga na khampani ku ri va yi registerisa ku yini a ni kona mina ka swilo sweswo ani no vulela ku ni nga famba ni lavisisa kasi ni le ku pfuneni n'wina ku mi ze mi fika la se mi dyelaka hi ku n'wina mi le ku phuxeni swin'wana kasi i mhaka ya ku phuxela mi yimela vaaki hi ndlela leyi khalanga ni yimela vaakatiko a tikweni ra katlaza boxaho ku ku le ku hlophekweni hi mhaka ya mati loko ni la ta vulavula kahle khalanga na more than 4 years mati lama ma kahle mo ka ma nga dzungi a hi mativi katlaza tiko ri le ku hluphekeni loko mo languta vanhu va koka phuxa tibara va aka mati leyi ma voneka irrigation scheme leti barani ya mi ri kona siku rin'wanyana leyi ya va koka mati va hlantswa leyi va ka mati va vuya na wona kaya laha tlhelo ka bridge a tlhelo ka bridge na ku vona ni minkarhi ya ku tala ku ni hundza ku va ku ri na vanhu va yime tlhelo kwalaha tlhelo ka bulola i tisi hi swona swo ni ku ri ni va na ndhawu leyi ni yi tivaka ku ri vanhu va aka mati laha ku le ku tikeni masipala wu le ku tsandzekeni ku hi korhokela sweswi ku la ku votiwa va humile va ta titiko loko hi va byele va ri magayisa vona u kokela tlhelo ni ku hi swona swesweswo endla swi swa right nyika vaakatiko mati mara leyiwani ni ta vutisa xivambo va ta vulavula na ralushayi hi twa ku kahle ku endla ka yini cindani ve le ka yona yaleyo va ta vhe va yisala ndzhaka ku hi kota ku tiva ku loko ku ve mina mpimanyeto why va nga tekanga mpimanyeto wa transformer wu vhe wu katsana na boholi yin'we ku nga vi ku mi tsandzandla tiboholi timbirhi leti nga ta ka ti nga pfuni vanhu nchumu a ti lo pfuna nchumu ti na more than 9 months a ti lo pfuna lava tshamaka maluva ta mbyuku leswi vulavulaka hi magayisa hi ntiyiso tiboholi timbirhi ti endliwile ti koxiwe tiphayiphi mara ku a transformer 9 months hinkwayo va ri va hemela ti-transformer tivi ku ta hamakiwa ti-transformer ta kota va special na kambe loko ku huma thendara ya kona ya ku luya a ya dirila a yi jahela yini ku ya dirila ku nga se va na ti-transform kumbe ku nga se va na budget ya ti-transform hi leswi ni ti vutisaka swona sweswo khalanga that's ni ku ni kombela ve le rembe va kulukumba va jiye mali leyi va ta hi byela ku ri hi leswi ku diriliwile mara mata a tlhe ku 7 ti lunghisele ku hlayisa ni khomele mingisero wa mina hayi xinchinani xa ni ba namuntlha ni ngo laha ni nga kona ku katsakisa mani ku yi vona vanhu va kave hala na hala se wa rivala na ku sweswi nkarhi wu fike kwihi wu lava ku ya xinchinani ni khomele mingisero wa mina twana lowu mingisero a nga vulavula ku na un'wana mingisero a nga humesa hungu rin'wana i ri yena tinyiko nokent manganyi ne i tirhise email address ya mathevula dp@sabc.co.za a ku mhaka ya mapatu government vo tshama va ri ku hembeni D3200 ra kusuka ka Rampepe to Mawa a va tshembise 3 kilometers per financial year na sweswi ku lo wi ai ya ni mitwini magayisa ni ta kombela ncindani hi landzelela mhaka leyi hi landzelela swinene hi kota ku vona ku hi nga va pfuna njhani vanhu va le maveligwe kambe ke loko hi nga siya kona ku na un'wana a layinini leyi mani hi twa ku yi angulaka hi ni nhlekani
Hayi khalanga. Papa. Nepokile. Epfukele ngobona. Epokile. Akenza. Namkhanda kufana uyisele ya politiki. Van'wana va khoma khomile. Ano lava ku wena khalanga no twamile ni vava loko ni languta statistics ta ku dlayiwa ka vanhu va xisati tinhlayo ti komba ku va ri henhla ngopfu lava nga ku dlayiwile. Recently ku na van'wana lava nga dlayiwa ndi ka kereke. Ene munhu lowani loko va dlayiwa vanhu lava xisati nkarhi wo tala va dlaya vanhu lava rhandzanaka na vona kumbe lava nga tekana na vona. A no hleketi ingaku hina vanhu va xinuna a hi pfini ni swi khondema ku dlayiwa ka vanhu va xisati. Reason leyi va nga va ku va ri na yona vavanuna ku ri yihi kumbe yini a yi justify ku dlaya munhu wo karhi. That's why wena khalanga loko munhu a va ku nyika nsati lava nga tshama va lovola va swi tiva ku va ku byela ku miri a ku niketa mara nhloko ya ka mani nhloko ya ka khalanga va ringeta ku ku nyika meseji wa ku i nga i ya n'wi dlaya because wa ha ri n'wana wa hina. Wa ha ri na vatswari wa ha ri na vasisi wa ha ri na hinkwaswo sweswo. So vanhu va xinuna a hi humeni ka timhaka leti ta ku loko u rhandzana na munhu hleketi nga ku wa n'wi ona. A wu n'wi oni mi le ka relationship u n'wi gangisile. Xin'wana lexi hluphaka nyana wena khalanga hina hi nga na vana va xisati wo tshama khome mbilu leswaku it's not one a ko va ti-statistics ntsena ta ku dlayiwa ka vanhu va xisati. Lexi dyaku nkava wa makwerhu loko xi heta xita dya wa wena. Hence ni ku a hi swi khondemeni. Khale loko ka ha ri xikolweni khalanga khale ka ha gangisiwa vanhu hi mapapila a swi nga olova u tsala papila namuntlha ri ya vuya vhiki leri taku because munhu loyi a rhanga ku alanyana a la ta vona ku i reacta njhani. Loko wo ta i mpfhumpfha swi vula ku a wu nga swi koti ku n'wi thola riti ya ku n'wi dlayini. Se ni ringeta ku hlamuseta ku ri hina vavanuna a hi veni na timbili letiya ta ku ri vutomi lebyi byi nge mara loko ku ve hi sweswo phela sweswi ve ri swi cincile va masiku lawa. I gangisa namuntlha i tlhe ya n'wi tivisa kaya. Okay kumbexani i gangisana hambi nga n'wi tivisi mara wa n'wi gangisa namuntlha i tlhe i famba na yena a kaya na hambi nga n'wi tivisanga mara i famba na yena ka n'wina. A ni masiku lama i fike a molweni i hlangana na munhu u gangisa pfumela mi nga tivani. a va cincana ndlela a nga hayi ka vona. A nga kona hala ya kona a va famba na wena ene a wu swi tivi ku i xiharhi ku fika kwihi munhu yalowo wi hlangana na munhu lomu a humaka kona va tiva a ri xiharhi. A hi twisiseni swilo leswimbirhi ku na ku vulavula loko vavanuna va talaka ku swi vula namuntlha hambi ni to va ni ponchana vavanuna a no mi dlayisa mara a hi swi tekeni leswi kahle. Ku ri ku na vavanuna vo tala va nge vavasati i ti-gold digger i kuma na loko munhu a dlayiwile va ku a lwa a lava ngopfu mali. Ku na sweswi swimbirhi leswi vavasati va swi tsakelaka vuton'wini i connection na mali. Connection yi nga va yi ri ka swa tipolitiki yi nga va yi ri ka swa kereke ku nga va ku ri yini mara vavasati va lava munhu loyi a nga na connection and connection ya ku i na plan ya ku endla swo karhi. Xa vumbirhi i nge swi koti ku hambanisa mali na vanhu va xisati kumbe na le ka rirhandzu because vavasati hi minkarhi yo tala a hi swi tiveni vavanuna. Vavasati va rhandza leswi wena i reacta ka leswi n'wi endlelaka swona. That's why you time and again i ta twa munhu wa xisati ku ni tsakela the way a ni spoilaka hi kona. A nga tsakeli wena u tsakela the way u reacta ka leswi n'wi endlelaka swona. That's why lava hlayaka bibele yi kulukumba ngopfu mara nge yi kumi na verse na yin'we lexi kombi xi nga byela n'wansati ku rhandza n'wanuna. Xi te submit and n'wanuna a rhandza. I nga expect swilo leswi na xikombi xo ka xi nga swi expectanga ka munhu wa xisati. N'wansati loko u n'wi vona a ri kahle va ku va rhandzana i reacta ka leswi n'wi endlela ku swona wena. Loko i n'wi spoil n'wi nyika mali n'wi endlela hinkwaswo na yena i ta submita swi endleka ku wa ku rhanga. Then loko i nga endli sweswo i ta va na problem and mi nga dlayi vanhu lava xisati na hina tintombi to saseka leti hi expectaka ku ti tekiwa mi nga ti dlayi ma hi chavisa. Mkomana ka vulavula miri mina ntombi yo dlayile yo saseka ngopfu leyi nga ku fundeni a ni languteli ku munhu a yi gangisa heta ni dlayela n'wana. Pera a mi nga hembi na u ta kombela ku ta poncha mi le ku hi poncheleni na Ketsiri Simon Ketsiri. It's 0860002543 no go Afrika o Vulavula ka kana no ne FM. E mona tmena tenga se bawara ya mberi yo. Let's ya MEC ya ba vule swona swi vula ku a swa ha kotekangi. Ai am getting no MEC. Enhleka.
Ahe Butpet. Minjani? Epfukile hosi ya mina epfukile hi kombela ku twa n'wina. Epfukile mi twala nga ri mi chuhile man, a mi le ku hefemuleni kahle, mi le ku hefemuleleni fonini. Hayi a ni chuhanga Okay. Meri yenu. Vulavula. Mina ni la ku khumba leya mati Butpet man. Leya mati yi ni twisa ku vava kumbe na ku pfumala vutivi bya straight ku ri swi famba xinjhani swi swa kona. Hina hala ka hina Butpet i nkamanyana wo leha hi nga ri na mati hala wa mapapila. Like ku mi vona thangi ra hala ka hina ri ri makunyana hala ku ya vo Dingani. Ku mi kuma thangi ri ri na mati swi kala ngopfu Butpet. Xivutiso i ku loko hi nga nyikiwi mati masipala wu nga endli ku vukorhokeri bya ku hi kuma mati wu tlhe masipala wona wu nga vi na problem hi loko hi nga ri na mati wu nga hi laveli tivateri leswa swa swifunda leswiya swi hi delivhela mati ku ri vo twa ingaku mati ma kona na kumbe munhu loyi a tirhaka ku hi nyiketa mati everyday yena loko a kha a submita lexi a sayinaku ka xona u sayina ku ri wa hi nyiketa mati na a ni koti ku twisisa Butpet. Leswaku yimani mi byela ku na vanhu van'wana va nga ri ku mi pfuneni nchumu. Vanhu lava nga ri ku mi pfuneni nchumu i vakhanselara van'wana va lava mi va votelaka hikuva loko mi kha mi tshama andhawini leyi ku nga mati ivi va endla ku swi amukeleka ku vanhu va heta vhiki va ri hava mati a ni tivi ku va kha va vula yini hikuva loko ku ze ku hundza masiku ya 3 mi ri hava mati na wu ri a mi fanele mi va mi kha mi kuma yaliya mi lata hi vula ya vaterkani kumbe funda a ku hundzi masiku 3 ku ri hava mati mi nga kumi vaterkani kambe la sweswi toloverekile swi amukelekile ku haya ku heli masiku 3 a ku heli n'hweti swi right. Hi mhaka ya ku Butpet loko mo ma a hi pfaleni makwavo na nkarhi wu ni helerile kambe siku rin'wanyana embilu ya mi ya vava hi le ku hluphekeni. No, ntiyiso bota mina khensa swinene sweswo mi yingisela munghana famba ya languta milawu ya mafambiselo tipholisi ta mati Afrika-Dzonga ti vula kahle loko zi hundza masiku ya 3 ku ri hava mati mi fanele masipala wu mi tisela lexa xa vaterkani swi herile a ku kambe swa tiveka ku mi nga tshama ku ze ku hela mavhiki 2-4 ku hela na n'hweti hinkwaswo mi ri hava mati swi le nawini swa pfumeleriwa. Mina lexi a ni ta kombela xona i ku ka timasipala leti le makaya leti ta local a va fanele va dlaya department ya water hi ku a yi tirhi loko wo ya va ta ku a ni swi endliwa mupani a ni swi endliwa vembe a ni swi endliwa loko a yi suki department mari ta twa ku na munhu a da ku twa mati kwala ka muganga ka masipala a tlha kuma na foni ya subsidy na movha na medical aid n'hweti yi hela a hola mara vanhu va hete n'hweti hinkwayo yali ya nga hola yona va ri hava mati i vokotiroyi yi mari ya ka ku hela ka vhikani hlayisekani mi va na siku lerinene mi tiphina khensile vuhumelerisi bya tatana ncindani Eric Mabasa mi va na siku lerinene mi tiphina nongona ku Afrika wa vulavula wu ta vuyana kambe aka xitichi xa n'wina hi musumbunuku kwala ka Munghana Lonene FM dzuma na mina na Ike Ngoveni ya landzela tiphinenani tata mahungu